نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس فيا أيها المسلمون ما جاء بعد رمضان هذا سؤال يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبات فليس من صفات المسلمين أن يتركوا تات الجبار مع قروب شمس رمضان بل المؤمنون الصادقون على وجل وخوف وصفقة أن لن تقبل منهم آمالهم بعد رمضان ولقد كان سلف صالح يجتهدون في إكمال الأمل وإتمامه وإتقانه ثم يهتمون بقبوله ويخافون أن يرد عليه ويخافون رده عليهم أمبي الله تنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على في أكان كيسي كباني ركون تورما أنان كبارا جمو ni alay jommin kandawde kanda bagay ni alay jommin fili kanda bagate sorola ambe seria masite minni pato cila makka kani ala kelempewte ya nyogonte ala la ambe seria muhammadu ala ka jondo ala ka cide ndo kisini ne mabaka hadama de way siralanye alanya seranya dambela sayakana na uma ubada na tesilama wiye hadama de way siralanye masami nyawda ka bonnin kelena wonin kele ka kafur muso da ka bo ala ka ce chaman ni muso chama chari ka bo nonuna ay siralanye akasira sinjinye akana tige akado alayya auka korosili bagawde mu'mino ay siralanye akakuma tilele ni sababa kuma ufo ni mo min tugura ala ko tugura ciden ko yenni yoro sor ni yoro min na kabbo kosobe no temina kaboye kuma ben nyumaye alaka kuma de min yalaka kitabu ye kanda sira min kanyi kateme kanda sira beka oye muhammadu ka kanda sira sallallahu alaihi wasallam ko be jugumaye ko kuraw de dinala ko kura be bidia be fili be tasuma de ko fa ya ayyuhal muslimun silamaw ma jaa ba'da ramadan ni sungalo temena mumbe sungalo kofe suwalun yahtaju ila waqfati ta'ammul wa muhasabati ni nyinin kalimi nabi hatagiya mirula anire koloshi ni nyinin kaliye mimbe hatagiya mirula anire koloshi falaysa min sifatil muslimina an yatruku tatal jabbar ma qurubi shams ramadan silama man kutute ka alaka batotoye ko sungalo tile binna doro sungalo banna doro alaka bato ka toye
وتسلا ما كمان كتوير بل المؤمنون صادقون مؤمنون منون تمنا مؤمنون منون يتشياتيقون على وجل وخوف وصفقة ولو نو يبارن موك وبسراد وبجرود من أن ترفعوا آمالهم الصالحات فلا تقبل مؤمنين يمن به من يتشياتيقا كالي من يقون وبسراد وكبارن يمو كان كرتا كتا ألما ني ألا تومنا مؤمن بسرا أودي كرو أبسرا بارا من البلياد وكان سلف صالح تنكرا يستهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه مؤمن يمو سلف صالح تنكرا نو يؤبو يرججد كبارني كدفا كمي على يافو چكمي ثم يهتمون بقبوله وكفي بحمني باري من عليه ويرجون الله ويدعونه ويشالونه القبول نو يبارا نماك وبو جيدا علاكا وبي على وله وبي على دلي علاكو كبارا من ويه يخافون من رده التنبشرا على كانو كبارا صدوما أروى الترمذي وخيره أن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة أهم الذين يشرقون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال يا بنت الصديق لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات حديثنا نشهد ترمجي كنو أمبا عائشة كو علي تشيدن ينكا آية دولا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ko Allah ya ci dan yin kan ne ayala ako yala ne ayala yin an ba shi to ko ne ayala yin yedewa mo go munun be dolomi ube sunyalike ube sira ala kanu minanu kabarawe ne ayala yin yodewa ci dan ko ai ako ci ngati de muso na chogo dola ya binta siddiq ya binta abi bakar abubakar de muso ayala yin to yede ni ayan la ñini abin mugawde ma munu nube su ube salli ube sarakati bo me ube siraka joro uka sarakati nuka salli mina baliyala walladina yutuna ma ataw ulude do ube baranyuma ke yakhafuna annahum ila rabbihim raji'un yutuna ma ataw wa quluhum wajilatu ube baranyuma ke udusukun siralende do annahum ila rabbihim raji'un kafo dube sage katu utigi ala dema yali nyen ka baranyuma minke amina nawa ubabe amamina cidan ko ashatu abubakar demuso ni ayal la nyini yo oje munum be su ube salli ube sarakati bo mu jorolendo yala nka salli mina na ugama mina nka sarakati mina na mamina wa nka sun mina na mamina wa ujorlendo korone ayal la nyini ye ote qala ali ibn abi talib wadiatu ali ibn abi talib ko ako kunu li qabul al amalin asadda ihtimaman min al amal alam tasma'u qawla allah ta'ala inma yataqabbalu allah min al muttaqin Ali ibn Abi Talib ko ako aka baraw minali aye hammini baraw minali de kateme keli yereka Ali ibn Abi Talib yodefu ko aye hammi ni aka baraw minali alafe kateme baran yere kelika ako malaka kuma me qur'ana inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ko ala be alanya sirnya bagade tamina be ka baranyuma teminawo
على يسري بغود كبار بمنا. وقال عبد الله بن عمر لو علمتم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكون خائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. دون عبد الله بن عمر كو أكوني أليتو نيادو كو ألا يالك سجود كلم من عليه وبدرهم كلم صدقاتين ni ale tu nyo do ko ala yo minaleye ko qiyama do ko o bara nyumai ko ale te fo o ko o kadi aleye katemi harakasa balmo sungalo temena sungalo banna teleyala antum bella benna ko be sungalo makono sisa sungalo fule kaba nimbe hadamade hakili jigi jinya teleyala nimbe hadamade hakili jigi kamiru dima e yere kanyana ya kono ka foni jinya te foye teme yoro doronde do sungalo yantum bella benna kamakono anana ka teman ka cogo mi de ado e fana ye teme bagay jinya kono cogo kelende la ni jiya be teme de sungalo in teme na cogo mi e fana be teme ka jini jinya tige teliya de ka mire ola ikata shi ola sungalo teme cogo min fulani ne ana wa anali min fulani ana teme cogo min fulani ne ni ye wajulu yede ni hakili jigini wajulu ye mo kelen kelen ka jiya nyana mo yabbe minan ni nete dro jiya kono na jiya yere mume minan ni cogo la dro ko jiya be temede ni bora ola yere fana jate minan ni cogo la dro ko fana teme bagade dondo lay fana be teme ni jiya la de balmo ni sungalo banna bato atumbe ke sungalo kono ala yo bato beke sariyaye anye kalo tola har ni sungalo te su abe sungalo kono ni hari sungalo te ala ye sundo kamma sariyaye kalo tile sabasube kiden ko sawmu salasatu ayyami min kulli shahri sawmun dahar kullihi kiren ko kalo mo min bettile sabasu ko ni dumiraw ka fo saya ko abe ko mi yishi be su kalo tile saba tenen sumbe ala mesa sumbe nonu nyen nafila sunye sungalo ko fe balmu nafila tumbeke salli tumbeke salli e wa sungalo kono awani hari sungalo te ala ko ومن الليل فتهجد به النافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ألا كو تشيدما أكو سوفلا لا نافلة كي يتيجي عليه وبك سبب يتيجي على بي جو يورو لا جو يورو مني بيبي تنقيا مكانك عبد الله بن سلام أكا حديث به أكو تشيدم كو أفسو سلاما وأتيمو تآما وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام كيرن كو ناو بنايه فولي جنساني نيغون سي اكا نيغون فو اي كونو تو لا دوموني سوفلا لا اكاولي كسالي كمو توتو سينولا ابيدو اتيغي على كار جنة كونو ني كيسيه awani hari sungalo te sufe joli bede sufe nafila be awa sarakati botumbe sungalo kono ni hari sungalo te sarakati bo ama bade alako wama anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifuhu wa huwa khairu raziqin alako bin nafaqati nabo boko di alama ala be do bila nola garjale kala nyuma ya ala de kiden ko sallallahu alaihi wasallam ma naqasati sadaqatu min mali wa ma jada Allah abudan bi afwi إلا إجن وما تودى أحد لله إلا رفاه الله أرواه مسلم كيرن كو أكو سرقتي بو كواتي فين نغسي نفلو مدي كو سرقتي بو كواتي نفلو نغسي ألك آية كنو فلو ألك وما أنفقتم من شيء فهو يغلفه أكو فمو في النابا نفقتي ni ala de kasira la fantawna miskine wala silamiyat demeli la ne ala be do bila no la de
awa ciiden fana ko sadakati bo ko ate nafolo nakasi de iye min bo ni ala ma remplacer dima jiya kono ya i b'a sɔrɔ a sara lasagulen b'i ye lakara a dɔw yɛrɛ bɛ ala b'i sarala jiya a b'i sarala lakara ciiden ko sadakati bo tɛ nafolo nakasi dɛ awa ko ala tɛ jon jidi yafa la fo i bɛ o bɛ bonya de d'i ma jon o jon ni ala y'a nɔgɔya a ye ni mɔgɔ ye kuma jugu fɔ a ye mɔgɔ ye kɛwale jugu kala o yafa ka teli ale bolo n yafari ma ala t'o kɛ jon si ye fo o bɛ k'i ma bonya de o bɛ bonya de d'i ma awo o ma tawadda lillahi ahadun illa rafahu Allah jon si tɛ n'i bɛ yɛrɛ majigi ala de mɔgɔ si tɛ n'i bɛ yɛrɛ majigi ala de fo ala b'i kɔrɔta ciden ye ninnu saba fɔ ni hadisa la donc sunkalo tɛmɛna bato ma tɛmɛ dɛ masa min tun bɛ bato sunkalo kɔnɔ sunkalo de banna o masa ma ba koyi awa bato fana ma ban wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ciden ko k'i tugu ala bato de fo saya kanima bato ma ba koyi sunkalo de banna bato ma ba bato ye de fo saya ala bato ye de fo saya ni saya tɛ bato tɛ ba o ya tun balimaw sunkalo tɛmɛnen filɛ ni hadamadenw an kan janto an yɛrɛ la de an y'a fɔ cogo min sunkalo tɛmɛna cogo min e bɛ tɛmɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo kelen na diɲɛ bɛ tɛmɛ o cogo kelen na o de y'a to a nana ibn Abbas bolo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ciden nana cɛ dɔ ma fa huwa ya'ijuhu ciden jɔra bɛ cɛ ye a b'a kɛ ka waaju qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'ijuhu iqtanimu qamusan qabla qamus ciden nana cɛ ye ma nana kamalen ma a b'a kɛ ka waaju a ko duuru kɛ i ka duuru ɲɛsigi dɛ sababakan qabla haramika ni hadamaden bɛ fonankiya la wagati min i farikolo dafalen don i ka kɛnɛya dafalen don i ka fanga dafalen don o kɛ k'i ka kɔrɔya ɲɛsigi dɛ o kɛ k'i ka kɔrɔya ɲɛsigi dɛ i bɛ ala bato minnu kɛ fanga b'i la sen bɛ b'i la farikolo ka kɛnɛ o kɛ i ka kɔrɔya ɲɛsigi dɛ don bɛ na i bɛna kɔrɔ a ko wasihatakan qabla maradika filanan ni kɛnɛyalen don a ko kɛnɛya wagati kɛ ka bana wagati ɲɛsigi n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la sisan mɔgɔw dɔ bɛ hari u yɛrɛ tɛ se ka u yɛrɛ la dumuni hari dumuni tɛ se ka don u da fɛ hali kɔrɔ de bɛ olu la olu bɛ dumuni kɛ ni o de ye u tɛ se ka sigi u dalen don u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ma fo ni mɔgɔ y'a kɛ wasihataka qabla maradika ciden ko ni kɛnɛyalen don kɛnɛya wagati kɛ ka bana wagati ɲɛsigi sani i kana da dilan kan n'i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ma wa faraqatan qabla sugulika sabanan a ko tan b'i bolo wagati min fere b'i bolo wagati min i ferelen don wagati min denbaya ma caya i bolo ko ma caya diɲɛ ko ma caya i bolo wagati min o kɛ i ka sugula wagati i ka ɲɛsigi ni hadamaden ni ko cayara diɲɛ ko cayara denbayaw cayara ko cayara i bolo bato dɔ bɛ kɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o ciden ko wagati min ni ferelen don fere wagati kɛ i ka sugula wagati i ka ɲɛsigi naanina ciden ko qina akan qabla faqrika a ko se b'i ye wagati min nafolo b'i bolo i bɛ se ka nafolo bato caman kɛ karijanna ɲini kɛ kala kow dɛmɛ ka diina kow dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ ka balimasɔrɔw dɛmɛ i ka se wagati kɛ i ka fantanya wagati ɲɛsigi dɛ fantanya wagati sigi ɲɛsigi dɛ fantanya in bɛ se k'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fantanya in bɛ se k'i sɔrɔ lahara fantanya in bɛ se k'i sɔrɔ diɲɛ ni lahara fana ni nafolo b'i bolo i bɛ min kɛ ala ye ka bili ɲɛ lahara ka sini ɲɛsigi k'i ka lahara ɲɛsigi a kɛ sani fantanya k'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan ni nafolo banna sisan ala ko bɛɛ ye a bɛ to e bolo k'i i da wolo k'i dɛ ou bien k'i bolonkoni k'i ni ka nafolo in tun bɛ n bolo sisan tun bɛ nin kɛ sani o k'i sɔrɔ i bɛ min kɛ a kɛ dɛ i ka setigiya kɛ ka fantanya ɲɛsigi sani fantanya k'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ
ube lahara fantanya parce que lahara koni mogoni drome kelente wulio hari ni sara shetigiya la qiyama ifanta lama de be wuli ini drome kelente wuli boy kan na fulo ke kalahara nye shigi jiya fantanya o nye shigi lahara fantanya o nye shigi de ibe minke ikoke kirenya durna ke munye wa hayataka qabla mautika akoy kanyi be nyana ma yalla wakati mi oke kasaya ko fela nya shigide ni hada made ni sara e kera mo baye mo golo chogo ikera joyoro tige chogo iye mo nafa chogo ni mo sara anyi do kaburu in kono mo site salliye mo site jakka boye mo site suye mo site ala batoye iyere ye bato munun ke ni saruka ibe maraseni ulude ka kaburu kono mo sita ka bara nyuma dima o dente o terekete o bate o fate ibe maraseni yere ka bara ke tawle donc hada maden ki jantu yere la cide nyok nin kamale aya wajuni nin ko duruye tawa be ciden kam man tombeka Allah wanye munye ambe nyana mayala anko ke kasaya nyesiki bali mo sungalo banna bato mabade sungalo de banna bato mabade sungalo de banna ala mabade wa budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم تباه ستة من سوال كان كصيام الدهر anana aba ayuba bolo ako ciden ko ni momi ni sungalo su o ko fe yettile woro tugala ko abe ko mi yesa mumen su parce que bara nyuman kele ala basara hada madenye tande sungalo suni obe joni san kalo tanye sungalo suni tile bisaba suni obe joni san kalo tanye bara nyuman kele ala basara tande kalo fulai tile woro imbe joni oye kuma la nyini yeninde ciren ko ni mo minye sungalo su ka fori o ko fe yettile woro tugwala ko abe ko mi yesa mumen su metile woro su min fulani nya atese ka ke ka juruto ila jurube mo mi ma na ebi ka jurude sarafolo ni ka juru sarala ka toto nin kalo ina ni be se ka tile woro yisu iba su me atese ka su ka juruto ila parce que ciden ko man sama ramadana summa tibahu sitta min shawwal akoni sungalo sude o ko fe yettile woro to wala jurube minna e ma sungalo su ka ba folo ibe ka juru sarade kele afulana hadisa nana ala ko ma taqarraba alayya abudi ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أفترضته عليه ala ko joma yirekerene ala nani bara nyuma shiye min kadinye katemenye minki ka farday ala ka farda de ben nafila nye folo sani mo ka fo nafila tile woro koyibo su ala ka farda min bi kanna folo ode su ode kadi ala katime tile woro inka wala tile woro inte se ka su ka juruto ila aw tile woro isuni min fulani nye anya nafa fo o yoda be ko mi yesansu sungalo be joni kalo tayinye tile woro imbe joni kalo fulayne awa suni min fulani nye abe ko mi arawatibu be fardaw no fe chogomi yado mu habibata ka hadisan nana ko tile kono ni mo mi ya arakantani fula salle alaye nafila ni fardate ko ala be sojo yar janna arakan fula fajiri nye e wasoko masalli nya rakatal fajiri
woye arakan fulay arakan nani salli fananye arakan fula salli fana kofe arakan fula futuri kofe arakan fula safo kofe niye arakan tan fula ummu habibata ka hadisan nana ko ciden ko ni mo minye nunun korosi ki janto ula sobi joyar janna ewa nunun be fardaw sallu no fe chogomite ewa sungalo fana tile woro summin be komi akofe abe komi sungala fana kofe nafila sundo de tile woro suñe akofe ka tile woro su ewa tile woro su infule muhammad bin salih usaymin rahimahullah akum mo be tile woro su ko itumbe kalo tile sabasu minke ko abo fana tayiye abi wasa o fana la parce que kalo tile sabasu chogoya fula de do a chogoya dobe o ya fasamantiaye a chogoya dobe o dagara o benna nan bay situ ko hadisala ako ciden tumbe kalo tile sabasu ko o tile saba ciden tuntam mako do ola kalo folo do kalo chamanche do kalo labando ko abusu tile saba yisu chogo do de fulen ninye chogo min dagara kalo tile saba su na kadiye kalo folo tan folo asu na kadiye tan chamanche ni tile saba su ye sunna isoro na kadiye tallabai kalo tallabai ni tile saba yisu akono ye tile saba su imbaraji soro awa ni mugo minye tile woro yisu tile ika tile saba su o donna kono iyo baraji soro hari ni mo ke tuguni ni ko kalo tile sabasu chogo ya fulana ayamil bid tani sabana tani nanina tani duruna bo ni yere ko nyetile woro sude men nin tile fasamanti munu fulani nye tani sabana tani nani tani duruna busu adagare ko lu fana su kalo tile sabasu yen chogo ya fulade a chogo ya dobe fasamantiya a cogoya dobe min dagara tile woro sui o donna o kono mais ni yere kumbe fasamantiya in fana ke ka tani sabani tani nani tani durusu ibo fana ke o dagara ye donc don ke bawya min yira o yenni inde ewa tenen su fana bulon semina kuma no fana la tenen itumbe su alamsa itumbe su ne fana ya jatemina nekin ka tile woro sun nunu nko bila nkato kubbe tenen nasu wala misalam sa fokatin nkata tile woro yisu awa ko o fana baraji fula biye tile woro sun baraji sorola minye alamisa sun fana niya su alamisa de alamisa sun fana baraji sorola ni tile woro yisu tenen de fana tile woro su baraji sorola tenen sun fana baraji sorola abo fana fula be tagiye mana kayira awla tile woro sun min fulen ninye abe mugo ka kalo tile saba sunta iye tile woro fana ni min sunna tenen kono uba sunna lamisa kono itumbe lamisa sun min ni tenen sun min na o fana donno kono ibe baraji fulen be soro ibe tenen baraji soro ibe tile woro baraji soro ibe lamisa baraji soro ibe tile woro baraji soro tile woro sun be nonunya yala tile woro sun min fulen ninye abe ken nin kalo doronde la ube abe sarawa mana ni mugo mi juru saraye nin kalo beta ima se ka sunni ewa ima se ka tile woro soro nin kalo kono abe se ka sarawa ube muso munun be kalo bola ewe tumbe ewa tila ika juru sarala ido na kalo bola tuguni ma tile woro soro nin kalo kono abe se ka sarawa kuma sabana na la dore ke bawburo majhabi maliki yala uluko ni tile woro yisu kalo werela hari min ten nin kalo ye ni ya sun nin kalo la ibe baraji min soro ni tile woro yisara karo werela kuibo baraji nyugona soro maliki gan kaw bode ninka ani ahmad ka jama mu ewa majhabi jama kuludo kuma fulana tigi imamu na safai ka majhabi ale ko tile woro ni ma se ka sun nin kalo kono abese ka sarade ide baraji soro me na sunna nin kalo kono baraji min be soro kono nyugona te dima ito nyugona soro me ibe baraji soro me ka sun nin kalo kono baraji nyugona te dima sabana ahmad ibn hanbal kama jahabi be minka ale ko tile wore ko ni be nya nin kalo inde kono nin kalo nyida tile wore inte se kasara ni ya su har kalo wore la abaraji te se ka dima te se kasara iye min soro nin kalo la o baraji de biye
me atese kanya kalo werela min nin kuma saba folen ko fe don ko basi tala ni mo min nin ujura da yepal imatile wore soro nin kalo kono niya asu kalo wore kono amba baraji jigiye ni alaba dima don ko yofo ambe ala deli harbi wasini kenya alaka dama ala batoka anka do koni bato mabba ala bato yakudai de fo saya alaka bato no yanye kafar funi dama ala bato lo kadusun kala si dama ala bato la rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله أيها الناس فيا أيها المسلمون ما جاء بعد رمضان هذا سؤال يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبات فليس من صفات المسلمين أن يتركوا تات الجبار مع قروب شمس رمضان بل المؤمنون الصادقون على وجل وخوف وصفقة أن لن تقبل منهم آمالهم بعد رمضان ولقد كان سلف صالح يجتهدون في إكمال الأمل وإتمامه وإتقانه ثم يهتمون بقبوله ويخافون أن يرد عليه ويخافون رده عليهم أمبي الله تنو أمبي يفضلي أمبي أنيني على في أكان كيسي كباني ركون تورما أنانك بارا جمو ni alay jommin kandawde kanda bagay ni alay jommin fili kanda bagate sorola ambe seriya masite minni pato cila makka kani ala kelemte ute ya nyogonte ala la ambe seriya muhammad ala ka jondo ala ka cide ndo kisini nema baka hadama de way siralanye alanya seranya dambela saya kana na uma ubada na te silamawiye hadama de way siralanye masami nyawda ka bonnin kelena wonin kele ka kafur muso da ka boala ka ce chama ni muso chama chari ka bonno nunna ay siralanye akasira sinjinye akana tige akado alayya au ka korosili bagawde mu'mino ay siralanye akakuma tilele ni sawaba kuma ufo ni mo min tugura ala ko tugura ciden ko yenni yoro sorni yoro minna kabbo ko sobe no temina kaboye kuma ben nyumaye alaka kuma de min yalaka kitabuye kanda sira min kanyi kateme kanda sira beka oye muhammadu ka kanda sira sallallahu alaihi wasallam ko be jugumaye ko kuraw de dinala ko kura be bidia be fili
فيليب بيتا سماري كورو فيا أيها المسلمون سلامو ما جاء بعد رمضان نسونغلو تمنا مumbe سونغلو كوفي سؤال يحتاج إلى وقفة التأمل ومحاسبات نين كلمي نابي حتاجيا ميرولا أني يركولوشي نين كلمي من بحتاجيا ميرولا أني يركولوشي فليس من صفات المسلمين أن يتركوا تاتا الجبار ما قرب شمس رمضان سلاما كما كتوته كألا كبتوتوه كو سنغلو تلبنا درو سنغلو بنا درو ألا كبتو كتوه وتسلاما كما كتوه بل المؤمنون صادقون مؤمنون منون تمنا مؤمنون منون يتشياتيقون على وجل وخوف وصفقة ولو نو يبارني موكي وبسرادة وبجرودة من أن ترفعوا آمالهم صالحات فلا تقبل مؤمن يمن به من يتشني تيغا كالي من يكون وبسرادة وكبارني موكي كان كورتا كتا ألما ني ألا تومنا مؤمن بسرا ودي كورو أبسرا بارا من البليادة وكان سلف صالح تنكر يستهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه مؤمن يمو سلف صالح تنكر نو يؤبو يرججده كبارنيه كدفا كم على يافو تشكومي ثم يهتمون بقبوله وكفي بحمل باري من عليه ويرجون الله ويدعونه ويشالونه القبول نو يبارن يماكي وبو جيدا علاكا وبي على وله وبي على دلي على كبار من ويه يخافون من رده التنبشرة على كانوا كبار سجوما أروى الترمذي وخيره أن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال يا بنت الصديق لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات حديثنا نسيه ترمجي كنو أمبا عائشة كو علي تشيدن ينكا آية دولا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كو علي تشيدن ينكا آية لا أكو يالا ني آية لا ني أمبا عائشة كو ني آية لا ني يدوا مغمون بدولومي وبي سناليكي وبي سرا على كانوا منانو كباراوي ني آية لا ني يودوا تشيدن كو آي أكو تشينا تيجي دموسو ناتشوكو دولا يا بنت الصديق يا بنت أبي بكر أبو بكر دموسو آية لا ني تويري ني آية لا ني أبي مغودما منو نوبي سو وبي صلي وبي سرقتي بو مي وبي سرقا جرو وكا سرقتي نوكا صلي من البليالا والذين يؤتون ما أتوا ولودي دو وبي بارانيوما كي يخافون أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وبي بارانيوما كي ودسكون سرالين دو أنهم إلى ربهم راجعون كافو بي ساغي كاتو وتيغي على دما يالي نين كبارانيوما مينكي أمينا نوا وبابم أمامنا تيدن كو آشتو أبو بكر دموسو ني آيال لا نيني يودي منو بسو وبسالي وبسرقتي بو موجورلندو
yala nka salli mina na uga mamina nka sarakati mina na mamina wa nka sun mina na mamina wa ujurlendo korone ayalla nyini ode qala ali ibn abi talib وريات علي بن أبي طالب أكو كونوا لقبول العمل أصد اهتماما من العمل ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين علي بن أبي طالب أكو أكبارو منالي أي همني بارو منالي دي كتمو كيلي يركا Ali ibn Abi Talib yodefu ko ay hammi ni aka baraw minaliye alafe kateme baran yere kelika ako malaka kuma me qur'ana kuna inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ko alabe alanya sirnya bagade tamina be ka baranyu mate minawo alanya sirnya bagawde ka baraw be mina wa qala Abdullah ibn Umar law alimtum أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكون خائب أحب إلي من الموت أتدري ممن يقبل إنما يتقبل الله من المتقين دون عبد الله بن عمر كو أكوني أليت نيادو كو ألا يالك السجود كلم من عليه وبدرهم كلم صدقتين ni ale tu nyo do ko ala yo minaleye ko qiyama do ko o bara nyumai ko ale te fo o ko o kadi aleye katemi harakasa balmo sungalo temena sungalo banna teleyala antum bella benna ko be sungalo makono sisa sungalo fule kaba nimbe hadamade hakili jigi jinya teleyala nimbe hada madin hakili jige kamiru dima e yere kanyana ma yakoro ka foni njiyate foye teme yoro doronde do sungalo nyantumbe labenna kamakono anana ka temen ka chogo mide ado e fana yeteme bagay jiya kono chogo kelendela ni njiya be teme de sungalo inteme na chogo mi e fana be teme ka jini njiya tige tele yadeka mire ola ikatashi ola sungalo teme chogo min fuleni ne anali min fuleni ana teme chogo min fuleni ne ni nye wajulu yete ni nye hakili jigini wajulu ye mogo kelen ka jiya nyana moya be minan ni nyete dro jiya kono na jiya yere mume minan ni chogo la dro ko jiya be teme de ni bora ola i yere fana jate minan ni chogo la dro ko e fana teme bagade dondo la e fana be teme ni jiya la de balmo ni sungalo banna bato atumbe ke sungalo kono ala yo bato beke sariyaye anye kalo tola har ni sungalo te su abe sungalo kono ni hari sungalo te ala ye sundo kamma sariyaye kalo tile sabasube kiden ko sawmu salasatu ayyami min kulli shahri sawmun dahar kullihi kiren ko kalo mo min bettile sabasu ko ni dumiraw ka fo saya ko abe ko mi yishi be su kalo tile saba tenen sumbe ala mesa sumbe nonu nyen nafila sunye sungalo ko fe balmu nafila tumbe ke salli tumbe ke salli wa sungalo kono awani hari sungalo te ala ko ومن الليل فتهجد به النافلة لك أسا أن يبوسك ربك مقاما محمودا ألا كو تشيدما أكو سوفلا لا نافلة كي يتيجي عليه وبك سبب يتيجي على بيجو جويرو لا جويرو مني بيبي تنقيا مكنكا عبد الله بن سلام أكا حديث أبي أكو تشيدم كو أفسو سلاما وأتيمو تآما وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام كيرن كو نو بنايه فولي جنساني نيغون سي اكا نيغون فو اي كونغوتو لا دوموني سوفلا لا اكاولي كسالي كامو توتو سينولا ابيدو اتيغي على كار جنة كونو ني كيسيه awani hari sungalo te sufe joli bede sufe nafila be awa sarakati botumbe sungalo kono ni hari sungalo te
sarakati bo ama bade ala ko ma anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifuhu wa huwa khairu raziqin ala ko be nafaqati na bo ko di alama ala be do bila nola garjale kala nyuma ya ala de kiden ko sallallahu alaihi wasallam ma naqasati sadaqatu min mali wa ma jada Allahu abudan bi afwi illa ijjan wa ma tawadda ahadun lillahi illa rafahu Allah arwahu muslim kiden ko ako sadaqati bo ko ate fen naqasi na folo made ko sadaqati bo ko ate na folo naqasi alaka aya kono folo ala ko ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ako fengo fenna ban nafaqati ni ala de kasira la fantauna miskine wala silamiya demelila ni ala be do bila nola de awa tiidan fana ko sadaqati bo ko ate na folo naqasi de iye mimbo ni ala maram para seddi majiya kono ya ibasoro asaral la sagulen bi yalla qara ado yerebe ala bi sarala jiya abi sarala la qara tiidan ko sadaqati bote na folo naqasi de awa ko ala te jon jidi ya fala fo ibe obe bonya de dima jojo ni ala ya no yaye ni mogo ye kuma jugu faye mogo ye kewale jugu kalao ya fakateli ale bolo nya farima ala toke jonshiye fo obe kima bonyade obe bonyade dima aw oma tawadda lillahi ahadun illa rafahu Allah jonshite ni bi yere majigi ala de mogo shite ni be yere majigi ala de fo ala bi korta shide nyen nunu sabafo ni hadisala donc sungalo temena bato matemede masam min tumbe bato sungalo kono sungalo de banno masama bakoy awa bato fana mabba wa buru rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kidon ko kittugo ala bato de fo saya kanima bato mabba koy sungalo de banna bato mabba bato yede fo saya ala bato yede fo saya ni sayate bato te ba woya tumbalimo sungalo temenen fule ni hadama dew an kan janto nyere la de anya fo chogomi chungalo temena chogomi ebe teme ka bo jiya kono chogo kelena jiya be teme o chogo kelenda wori ato na nay buna basi bolo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja rajulun kiden nana chedoma fa huwa yaijuhu kiden jora be chei abake kawaju qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa yaijuhu iqtanimu qamusan qabla qamus shirin yana ce manana kamale ma bake ka waju ako duru ke ika duru nya shigide sababakan qabla haramika ni hada madebe fonnan ki ala wakati mi ifar kuno dafalendo ika kenya dafalendo ika fanga dafalendo oke kika koroyanya shigide oke kika koroyanya shigide ibe ala bato munun ke fanga bila sembe bila far kuno ka kene oke ka koroyanya shigide dombe na ibe na koro ako washihata kan qabla maradika fulana ni kene yalendo ako kene ya wakati ke kabana wakati nyeshige ni tara docteur sowla sisa mogo dobe hari uyere tese ko uyere la dumuni hari dumuni tese ka do dafe ali koro debe ulula ulube dumuni keni ode utese ka sigi utalendo utese ka foy ku yere ma fondi mogo yake washihataka qabla maradika kidon ko ni kene yalendo kene ya wakati ke kabana wakati nyeshige sani ikana dadilanka ni tese ka foy ki yere ma wa faraqatan qabla sughulika sabana ako tambi bolo wakati mi fere bi bolo wakati mi ifere lendo wakati mi dembaya machaya bolo ko machaya jiya ko machaya bolo wakati mi oke ika sughula wakati ika nyashiki ni hadama de ni ko chayara jiya ko chayara dembaya u chayara ko chayara bolo bato dobe ko teseka kede o ciden ko wakati min ni fere lendo fere wakati ke ka sugula wakati ika nyeshigi nanina ciden ko kina akan qabla faqrika ako sebi wakati min na folo bi bolo
ibeshe kan na folo bato chaman ke kari janna nyini ke kala ko deme ka dina ko deme ka fantaw deme ka bani masuru deme ika se wakati ke ka fantanya wakati nyesigide fantanya wakati sigi nyesigide fantanya imbese ki soro jiya kono fantanya imbese ki soro lagara fantanya imbese ki soro jiyani lagara fana ni na folo bi bolo ibe minke alaye ka bilinye lagara ka sininye sigi ti kala ne lagara nye sigi ake sani fantanya ki soro jiya kono ya ni na folo banna sisa ala ko beye abeto e bolo ki ida wolo kire ube ki bolon koni ki nin kan na folo intumbe bolo sisa intumbe ninke sani o ki soro ibe minke akede ika setigi yake ka fantanya nye sigi sani fantanya ki soro jiya kono ube lagara fantanya parce que lagara koni mogoni drome kelente wulio hari ni sara setigi yala qiyama ifanta lama de be wuli ini drome kelente wuli boy kan na fulo ke ka lagara nye sigi jiya fantanya o nye sigi lagara fantanya o nye sigi de ibe minke iko ke kire nya durna ke munye wa hayataka qabla mautika akoy kanyi be nyana ma yalla wakati mi oke kasaya ko fela nya sigide ni hada made ni sara e kera mo baye mo bolo chogo ikera joyoro tige chogo iye mo na fa chogo ni mo sara anyi do kaburu in kono mo site salliye mo site jakka boye mo site suye mo site ala batoye iyere ye bato munun ke ni saruka ibe marasenu ulude ka kaburu kono mo sita ka bara nyuma dima o dente o terekete o bate o fate ibe marasenu yere ka bara ke tawle donc hada maden ki jantu yere la cide nyok nin kamale aya wajuni nin ko duruye tawa be ciden kamantom beka Allah wanye munye ambe nyana mayala anko ke kasaya nyesiki bali mo sungalo banna bato ma bade sungalo de banna bato ma bade sungalo de banna alama bade wa budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum